گله کرد د جیانا خدا هر دم ji ziman û nasnameya xwe bêparma û her tim li pêş jiyaneke azad û bi nasname bû. Ji ber vê siyaseta bênasnamekirinê hin welatiyên Kurd nikarin mal û milkên xwe li ser navên xwe di belgeyên fermî de tomar bikin. Her wiha nikarin zarokên xwe bi awayekî azad bişînin dibistanê. Li Rojavayê Kurdistanê bi taybet jî di dema rejîma berê ya Sûrî de gelek welatiyên Kurd ji nasnameya xwe bêpar hatin hîştin. یک جوان جی مالباتا مصطفی حج احمد. أذكر مصطفى حاج أحمد محمود السمعلم نو بيقول كم حاج محمود بو تمام يعني أم حضور نحسدو 15-20 دار الكوبوني بو لبدر كم كل كم عوام فركرن كل نفس داس كان داس نكات طالي بعدي كوي جاره الدولة جمال عبد الناصر يعني في فرنسا جبر دركات مصر بر حكم كر يعني دي سونيا ونفسونا ندونا ما ساكنون يعني كده دشونا نفسه بيد كاتن طبعا بوف مش بخابر بيكات يعني كم دشونا جيك يبقى ساكنون دي مزار نذكر تقول لا مش عمد خوزه دورة بيت هولي مثلا بعد مصر جبر دركات حافظة صد حكم كر ويجي چند جارا قوات موانی ماشوند دساکن کدوات دگیشن با مخابرات سیاسی مثلا امن عسکری او قواتنا دگو و هر شوامه بعدی ما که دیدیم و واره کو قوات دهاتن موافقه ندارن قوات ما تو مانی دساکنن ده 1011 دیسا بشار الاسد مرسوم درخواست ما قوات خواگی چه کنن وانا دیسا رفت کردن یعنی مد کنیون قوات چیت کرد درو دگو و مرسوم دسر وارا در باسپون و قطعا از خواب پر پیکاتم یعنی پیکاتم مثلا دشوم مفقود چما نفوسی حلب زاری ما حیا صفحه شاشاد خواند شهادت درونی دچو حیشتانی نهان شهادت ندانم یعنی تو ما محروم مش حرتشتی شهادان حکومت سوری ندادم معنی کتی نی بزانه بی تو ملت کی نظام بی اینا ایجاره علی بلکه با قوات مهات ان شاء الله هم دو بلکه بماشه بلکه با حکومتاش بیانه کدن چطور بنده ان شاء الله لینها به هاتنه حکومت نویا شامه اف ولاتین کرد هیوی دکن کو وک همو ولاتین سوری ناوین وان د بلگین فرمی ده واره تومار کرن هر وها هیوی دکن کو وک همو ولاتین سوری کاربن مال و ملکین خواه و زاروکین خواه لسر ناوین خواه د بلگین فرمی ده تومار بکن جلال عثمان نوچه تیوی کوبانه